iboya mutegero WERU TV no tuko kwithirwa watanita batu ntukona ruenga kuririkania ni njuma endonge kabisa njuma ya hatari nyume bata rwari kuona mbena miti sit kidogo kenda tumba kwamela na boya unkwamelete nani ngukwamelete tolela nite straight methone pita MC lengwe kolomoto nyumo nene nyumo ndito nyumo roe nyumo kedaka nyumo emosie nyumo etiombeka chamba simba yo ndé barieto era pompea ntingu bako ombere rawo wale ko eta simba tokareta dina ngokethire inge ngakurikania namba yetu ya SMS ya kuwatana kenda to na feedback 40321 na ndugu ngende kuliunga rotererwa mutuati ndasema ndiye na sirembo eta wa Mrs Mwiti na ombera kwere mathimo ithero tena credit yu mante atuma SMS Mrs Mwiti ndakoira SMS ya WERU TV 40321 netithero na mari ata kidogo kwende mutegeri onarori rikana SMS ni otheri utebio ukuriswa tuwatanire muno ruari na eitari nyuma au indombete kwithirwa ngikuonia antu beta wa generation of hope bakithithia manto ya maana kana ya bata ukulukira usani bo burabe mbete kwithirwa bakithari mabui murungu na ndagwa that's a perfect example ya antu kwithirwa bakiriana na bangi nonto sharing is caring oroko abange kintu no bunya ithero nyawe ukithirwa nkorone kugiwe na WERU nende kire kubu saidi nae kire kuliunga kusera ndomba kwithwa ngitungana na sirembo mumatuki raiwa ora matuka sasa achana na kicho keino oyo amatokete boya sana na amaturikirite musio au na kwamba kwithwa kibwithia manto ya maana na in fact imwana oguzanite nkoro siantu bobengi sana na mwankatha hii ntena ritoro mo explain kana kumbe describe nonto imwana obwithiti reta wa maajabu kana magegania kwambitegeria mbithiro ngi ukaribishira NJOTA tukwena ruwe sirembo she is beautiful by the athongomi alafu athenei nani lakini manto ya bwithiti yana nyani andi ari na kastoka so rimoya le athatu ankomurekire mwana obata wina nkoro yumete yetanara sasa poa sana naona hata uko na adabu nyingi sana sasa hii mutegeri tawa shikamo na wete mo shikamo marahaba si ndio basi nikusalimia basi shikamo marahaba asante sana wono dale malema huke ngedi nonto watri kuonesha caring nginya support kenda umba kwithro ekethwa nani kawa in fact inimburi kwithonge kuwathira njara nonto bo utambua sirembo kwire wi mtobata ibwega na salute kwako thanks wasanii bonze wa MERU County Tharaka-Nithi Embu Isiolo amatuki bonze tinda tukoleleti uketa kenda tuya kutuguthiata kinya wenda kwa women rep tu tayari Olele kamera yomba kwithro kiringa introduction introduce wewe ngwa tukomenye nkoroki sawa ibwega marita ja kwambeta wa mbete karambu kuma kirwa wow mbete karambu wow na mbete karambu opita mbaya na spora kugwetwa ugwa kamau nturetwa maigene ndathoma mitone de secondary school ndathire last year wow congratulations thanks principal eta Mr. Irungu Simon Irungu na mamu na dadiva kwa milita TV thai nendo vere message mukuma nkorone ku okay mom na dad thank God bore moyo nyako thabo gukura imbwendete sana na Murungu abweke miaka mingi wow in fact ya chiari ba karambu miaka ikithumba utheri ekende ora mwana era ona thikira musiari kendomba kwithirwa akiongela ntuko ciake kinya musiari ura wendete mwana ke na atuma mwana ke akethira proud ijana ongeli ntuko baya sana Betty yes nkoro kubwa sana mbere wo matukire mbere ndambererie kugia ndi primary ndathoma mitone primary school primary riko mitone ora ndogiaga tu ndamberia under 43 kugia na ntongu nesco under 43
Ntongu Nesco. Kwanza ka game koko ndiari inko ngorigana very smart game Na riu no basinda. Ndaja number 1, ndeta under 4, 6. Ndathire ndeta senior. Na ndegweta senior ndambiriria kugia long distances. Ndeta miruta mugwanja yu 3000. 3000. Miruta mugwanja. Riu ndi primary ndo. Ambere mtu egembe mathiulunga. Mathiulunga mugwanja. Nka number 1 nkona bando no ndi na energy kugia rungi ngogia kilomita ngogia miruta 24 ngathiria ngeta miruta 12 ndona bando inkuendelea bwega ndio thiria nda 49 ndeta senior ndegwe kwe competition chiezerwa kinoru ndambiria ku participate iro togiaga twari tungi twa sponsor kemu ikuchio twa Benjamin Kiraithe orejira twari togiaga twari tugatukina tukaruzo wawe tukona batinya jaito chindo rando taje kugia lakini nkuthank baba ko tirata ambika yarurone rukire amotivate na ndi kwethero ai mbati kwambia gweta masoesi twetanda chinda kari kamwe gakemu ka number 3 da number 2 ai coach ya hai kari ka na taka chinda kari kwa na igo train owe ote train lakini mari unge na train no muguluka ndio mukuluka na ndiro coach ya ezire ambira ugo inkwenda tukujukia wita kemu twambiri ogo train tweta Greenland ni club yetu getawa ndiko join 2010 December abetite konezio unda make ndaogia coach ono I can ndomba kugia idonde the following year 2011 idonda join school runogone primary ewi class 6 ndendelea kugia kandike tweta kugia tukaewa allowances tukaewa certificates ije ndiro kire kugia gainyale wa marathon inchindete lewa maitoja thatu keke namba mpete number 1 jairi alafu na number 2 na number 3 number 4 lewa nkugia kuma ndeke myaki withatu ya primary na ndi secondary nurari kuriria muthiere last year lakini ri ntrariku last year ndari number 1 last year wari number 1 no kumanisha okay thira thaine ro gikokea number 1 uka 2 ka 3 ndi wori o matoka we primary na tabakuira we wita ya thai mbeta wa MERU Express MERU Express amba jiri kibindi utibu tokare twegu atibu mutegeri wa WERU TV introducing MERU Express karibu sana asante ndi na tabawa baguira ata MERU Express baga ikari getu Catherine Nderevo MERU naenda ugawa ante bareti down irasima mpendeleo umonka by proud of me and to present the whole county so ikukura yawe omba kwithirwa ukimatoka okinya ndero cha primary na high school chone ndina certificate cha nationals this is an achiever ai ngari thina mndu atari ndi by them excited totally excited ke komatoka kwa kure no ntungu dadina ko encourage sana probably mama nyano mba kwithirwa yo umba kwithirwa ukiwa mantu ya ke komatoka imbibitethera je muntu komatoka talent ka kwithirwa muntu rero rindene kana kore ya kuria nkima ukautha mwiri kenda ukomba komatoka imbi komatoka otimto talent in this world omuntu amenya talent we ugamama okira wa try to do something omenye ukugeria kuthithio ka achieve ontu andogiaga yani uri antendete othao ukaigua bati ochangamka ona ko antu bakiogia nyago no kuigua kugia no ndambererie ndamberia kugia ntongu ai ndono wingo chinda kwa number 1 otinoga by the way
wajaru number 1 ukawikia murigi na jwe murigi na izo cindano wa murigi ugetoka geria ukombaithe onyo te games ntithithia dina certificate cha football basketball netball and na mendo cricket ndiachethera na ruby junior kinyage sirisi tukura sibora and cricket magita wa MERU gisisi i certificate chonde koginyete onto nationals kana kurira uririte arungu gwetia kwambiria gwetia district gwetia regionals na cha nationals. Wow. Yeah. And wewe multi talented ngomba wita that so far. Amen. Na talent ichi yakuze no onto nombe yonde ndiko unombe nya gymnastics. Yeah, oni bizo tekende mo Aguina nyakuina inenda indirete muri kire are MP. Ndamwinirete ringezi takurugura mitone de secondary school de primary. No kurigana kalimbo ko? Karinge. Karinge tu. Ado inate primary. Morioki, umeleta pesa hapa sukuru. Morioki. Aete utoina. Egarigana? Toina tere itumaira wa mukethia. Toriano totoma toriano ngotoma. Toriano ngotoma toketherie Morioki. Na ndinda atuma wa. Ndinda ituma na. Kethia mtu eta wa marete. Marete no iko. Twende wewe tu marete. Toriano totoma toriano totoma. Toriano totoma toketherie marete. Ya. No totoma. Idoni. Tomare. Toma sarosi. 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 Tore toma sarosi, tore toma sarosi. Tore toma sarosi, toketherie marete. Mukethia ko mukethia. Mukethia ko mukethia. Matiwe masubaite. Ngawira ndi kubomba gwithurwa wingoirie sana getho nomba kwina ende karika no tubele ruare ka kwenda tukumenya saindi ingi ende lakini kwibwo tiomba tabweko kwibwo mubwithio matinda tawa egoki abwithiria atu tetoremwa ekire njara mongo akilithia cia turira mbere womba tionde koga yao na yakawatanira Ombau atone ala what is wrong with Betty? By then go take your table tiomba no rap sorry ku rap are kumtagiria nongoka inga atone ketho talent cia gwicinge yu mumureke director fuka macho left ya right asante wingo tikio tebo tu papa ile rizene kempinga mezo inya umenye no uthene nge kuthithirio ukona teka tize meaning different meaning ile undera brother bakwa atiri ndakura nenda kwa askari ande bambero nturenda kwa askari lazima ithiro kingari tho ndakura nkingari tho rimwe wambirie kuringatizia kuingari tho rimwe ai kitambo sana mwende kenda wa askari kena mpa askari uyo wenda kwa askari kana brothers baku bakwira wa askari oni nyatha impende tukantageria KDF. Wow. KDF yuki mwari wa karaka abutetheri gusana sana ndo ita KDF na turianga we na anturene so katuginye tirembo antu ara abata kabisa umbite gwithirwa witumira keo kya kuboya uyu mwana munini kwamba gwithirwa wina nkoro enene gwithirwa ukenda utethia bangi kwende ndenda umbire ithwanire yaku ya kuthwaniria bangi kana ungi utiuwa kana nyoy ome musienu ndeire kiriweri ndejire ndi class 6 ori ndetire kemu class 6 then ndiko nonjokia ndenda jukiruke mujina ndinda onere nkachi dream kwa nitite kwa true irondo na ndetite skuru tu takawainda ndelera tutwana tureiji gas tutari na irato uzi feeling yeu etonya tu nkorone ndona
round ni iratu ndina burana na kwina mpio otabo twana toto nini ije ndachekira maguru ne jao ndona undo moika nungu karathi ukora rumo karathi kanungu kara kanini kala ka black keta wandathi ndathi ni watu geta karathi karathi kana ndathi othiona torora aragwikura miringiti ndiraro muiko wayo tona torora ndoga woni thimendo moiko nkaigwo watana to uje ndatire skuru ntuko ndachoka ndari ya coach wetu andi nyoari garageke ate nandi mbiri sasa wani ndajukia ngo imwe chiakwa tanda tuikire ndetanda mbiri otuthambia yani otrimento wana njirene otuyukia we tatu ndatutigo au arinde tira tunteijito au ndachoka ndajukia nguo ntobio tuthambia tu nungu at least ronde jenda bera mboni ni kwenu komenya kwa reo bari tunjirene natitega skuru twari urunogone tu twana tutano duonde ari twari tunontu kamwe ka last born gakwa thaire gakujire 2 years my last born Rua my last born yende mutageria kajire goria yi bwinao last born bwinao etera kadini umeina tona tutu umethana ntu tekamwake nuguo tukwambiria na tuna ndetanda tuthambia alafu kamwe ka first born tweta kwa runogone kambiria skuru ndi class 6 ge class 2 tuendelea kuthoma ndio ninaandikwa every weekend ndo na mbecha ndireta games ngwita ngatwikire bya kurea nguo katuthambia konda tujuka inya tugeta tu swimming yethire geto utorionge na yani tubwire tuthirire mbiroro na ndathi karathiu ruri kabwetire nya stare swimo ndabwira tugeta twatindo chetha tu ngatwanya kairogoro runene ngeta skuru mwaka ndathire class 8 2013 ndio runogoni okay after naenda join high school Mitone ndi secondary school ndegweta bado home na to utito anja itwande runogoni na ndari primary au tu community yetu gutwana tuteta skuru na impani te gutwambira mbete nyabati to kwenda gweta skuru ati na enda feel that onto yoni bakwera mbati kodithia something twana to twete skuru ije ngona nte kwigwa there buruta na tote skuru ndeta to monda tujukia ndamberia ndatuika Mitone ndaria headmaster wa Mr. Mbabu thanks a lot onto mbitikirire twana twako twita skuru Mr. Mbabu olele kamera wo mugethi no mwire boya saidi no muchokire nkatho Mr. Mbabu ndikwiri bwega onto nyende kweja ndakweresa gwetona nkweja kureto tambure biure bibinge kombitikirire murungu akusarimye sana congratulations ngugoringira makofi waure mwalimu tuendelea safari alafu Mr. our principal ujende gweta kwa requirement chieta apart from uniform letenda mweri bakari at least kumeke batene uniform by weekend kedha ndio bachira uniform ambitekeria ibeta wa mpempe na mongao skuru feeding program letanda haria principal tu ije andumire bya skuru mpempe na mongao che skuru keke what mpe bigorende bigweya utema ndagora thene nyingi nenkera ndairo na uniform time break yo churu ndagara tu primary menyere au after school yetu letanda ikia skuru tana twaka twendereo tweta daire tu Madrid 10 kari ndo maraun betama soes ngona twana kienine meguto ni dhito tena iratu uje feeling ila bado ekeza kiara kana kange ngoja kidogo ndio msiarire wataona kana katena mruto okay heroic feeling wasiara kana kange feeling unere kweu ndenda udhuranire kumbeleza feeling uno ntami wata lakini katombe kwa tukiona na tea mutegeria kuwa andene ya 40321 SMS tena mari hata kidogo ruare ndena sirembo ya hatari na ndegwera inkoro nene kedro ta challenge ruare kana otibwa ukiuru ciuria nkorone guo na hata nkwethini na hata mumba kwethia ruare story mwanono mwanke gutonge mwanke ukumendene na kedro yotonga mubwithirie encouragement ukulukira 40321 inkona tayari WERU TV
bawatene na laingo mketheria karembo kau na oma ka ngukwira karismati sauti eko yongwari ndikwira wow Joses ari rutererwa nthambiro Joses bia kuibu sauti ate guminya ubunge wethetie ndero ngukeithie no mwanga ngukeithie Sirembo Joses Sirembo yoketheka laingo ni Kalulu ndi Garissa Sirembo iko sawa iendelee hivyo ako kila kitu. Wow, thanks. Yani wote kuumba. Simba, that sweet girl is amazing. Kundos, I'm Mama Favor from Kariene. Mama Favor, wow. You are just amazing. Amazing. Nkona noka sitambere kuya Jennifer Morogocho from the same area. Uniche Morogocho? Morogocho mwizi. Gede Morogocho? Ni makia mambo. Tunaretona neawe. Yeah. Mwa appointment yo TV ne. Ningana ndinora mbere teambera. Nombe terete ambera. Morogocho gokelewa karambu thai ate ukinya urara kinya aikinya swero akeba muthetu no nto thai itukumnyoa ko endi ko wende bato temurukiria to gatela mbere mami ko kwata mbarutu yara yondo bwite to komba ito yo muruka highlight ngosho iko tu poa sana Betty ako smart sana and she is a role model we youth should follow. I salute you Betty, keep it up Betty and may God bless you so much. Ni Ann kutoka Kaelo. Ann kuma Kaelo arua you are role model. Betty Karambu is a wonderful girl. I built a kitchen in a primary school Metone. Betty has similarity in talking and ideas like our former Bori MP Kinoti Gatobu. God has something special with the Bori youth. Wow. Sijui niseme nini? Kan kuibo yani kifeeling ndiko kwenda kumenya kifeeling uki haukuma kwenda kitu pukuma every time. Na mutegeri wa WERU TV nyande kurombera kifeeling kike kukuma puru. This is a kifeeling. Just a moment. Yes. Eleza kifeeling. Onimbuga no ina morungu kiugiga gutonya ontuindi kana kurore ndachie ja kanya nkaromba fasting era onye kwethoti batikuga onia mbugetu. Nani okera murungu urokwenda. Murungu akona ya the future of tomorrow. Na ilasima othithie ngugira wengo ya kwenda. Na kwira uroka amwa kuthithia wate kwagira kya kuthithia ugo kwenda kuthithia. Na ndio ni anti kaira maguru ni atwana toto ako. Kauga na feeling kike ya no manko sikire maurune ya mtu wona. Yeah. Wona le mtu kauga kethiro yonio. Na ndengo gonto ntekwenda kwethiro yonio bati omuthithio ran kwenda kwethiro nkali. Eja ndi ne irato umugure slip at least mbere to advance to ikirato tu bayire. Wow. Yeah. Aito ana to kwa tore hau. Mbumete school thaira tuma 5:30. Kona gutona tute school. Ngati ngauga irasima menye kwa batwana tu. Ngeta ni atuko ngeta ngethea situation ngeta nginateku kero ngibetere bati waju bangi batigina kari kawika kanene kidogo first born koria karina tote skuru bakamberesa kabera rojore budurane nkeja rokerimbe twitanye skuru. Yes. Kiumanja mbumete mbetera skuru ngato jokia ngaikia meto ngaita skuru kwanza ngaromba principal Rosa. Yes. Kamwe gwitwana toko kwenda kuita kwa ria mwarimu atutikirie skuru. Ngeta primary karia Mr. Mbabu kamwira wambumeria ngaretera twana bya kuria itu ya skuru. Teza Mario jange twathiria. Yekyo mane yange twathiria. So owe kuma kire kwita kuma kwikana kuka uokethro ruka ciara. Yeah. Kwita sukuru. Isukuru emo ende tishwande. Are. Toto runogo ni different na to metone. Metone ndina tona 15. 15. Ngoja kidogo. 15. Wewe inatoana 1 2 3 15. Runogo ni tutano. Na tonge tutano. Thai we musiari otwana 20. 20. Twana tore? Uria tu amwe kana twana okwo? Twana okwo lakini lazima ngafuatilia arabeta. Kwebo muchithira bena mpara kwatika inyamuci batikwa nebikora. Meya bare akwa gwetu nduga renda na ndaruga
tukaya tukarikenda tutakuma mapema tutasukuru amorokeri so twana to 15 to ya kora kwaku titunde 15 tutanta tumono itutore ahu allowed tumbira njonde onto tukotije boteta kugira tutukuraja raja yes na tutuira sima ngakikisha at least twena bya kora thayu ngaona jire imbinga ikiamutu ngatika gweto mutu nkaruga na mutu yo inorita mutu okay tugina indogea dona gento lazima ngatori munga tiga skuru yakwa inge nkagura ngathiaga shopping kidogo nkagaira twana twakwa inge ngaikia mitone primary onto ba feeding program yu kuroki omana ya bruterero rureo kone kaba inyoka uranguti anto arafu mtu akudhuguria kudhuguria katheti ngudhuguria agudhuguria katheti kampembe kamunga ngaikia skuru inge kwibeciria mtu akunenkaire guru ugaikia skuru bado wow ukamatuka ndio kamatuka wona uyana tuge ya depend tale wanda ijo voche na kumati 8000 ntumbuko ntumbijo tumira 8000 eno ngendo ruwa ona umatuka wona mbia okay kumathirana baku nka imagine kana ya kara yakao na mbesa nyingi mno ivocha ya 8000 ontambita kuthithia shopping na kumati ngarinya mwarimu kamwira ka voche ikagita mbesa fulani menya kuongele nkedhi ukweli nimebarikiwa hata sauti nasikia Mungu akubariki wewe mrembo ni Sara Kumamero surely Betty you are a blessed and you are a living saint amen you have a reward in heaven I'm Francisca Kendi Kasarani Nairobi wow hey said from Gekurine Gekomene Betty contact you are more talented girl caring and powerful girl the Lord will help you to fulfill your life good luck thank you and you can make it amazing take this yaku zingire ithetho makasi yonde uwe twintoto nini turogona ringo keta ku orangua hivi kufulia mtu nguo nendo kwa orangua remwe era wona mbese nyingeni yana 500 na ithe yana orangu weekend on Sundays kwero nyenda maskuru part time ontwan kara 310 yonde dira oningeta kana ontwana ro itwengi maana tuanga tukeja skuru tukea kwengo tuya au metone de secondary alimu ambira twana takwito gweta Tiko lona tamenya utogeria but yani ana bakengo skuru bakeya skuru ke murito musiari ana 20 temuchedo hai toyo urokero mbita le kings mother wa Israeli woni please inande na kiuki nene inande na kiongo nene inande na mwiro nene mimi I'm straight like this na how do you call me a kings na ati a kings ebumgote angwete geretu sawa a kings ebumgote Betty she's actually all that special girl how I hope other young girls should emulate naomba Mungu apate kumbariki sana amen good morning Lengo a noble initiative by Betty blessings on that girl please ask her how can we help in this cause or partner in doing the work so touching ni Kim Aroria tunaweza shirikiana aje tukusaidie kufanya hii maneno watoto 20 na mtoto aishi Betty yes na hata tumnya gwatanira tutethia go Kim akwenda kumya menya athikirie mutegeri wende ikiuregwa kuria inkomenya ikiba kuria omenye ona mpombo bera tira isi nyam to respond but kiu kia mwira ite something murungu tira sima wite gintu gikinene that little tatwa ndo Mungu atakubariki oninde ready urokwenda tushirikiana ilila appreciate na nketho ndi very happy okire akone dringo chatwana dirende okire tu akaigwa gochitera wow with from your heart kwibambira sema nto yaba kenda guthukumayo uwende tayari ko kubwithia it is past that you know tumnya kuthwania u ibya sana Kim hello like that girl is has really touched me may God be with you all the time Betty your story has made me feel like crying I'm Marcelino Karai from Maua and Tobochu
kuna mtu analia huko ameshikwa na roho imemshika ingo tigende kiko feeling kiko kiutonya no imwira karira no to wete korira ko take action take action mami othe kuma Marcelino kare kuma ntubocho ukarira ki feeling kiko ndene ku naomba kwithiro kiambire ku take action tunakuombea Mungu mno Betty uwe na moyo huo Amen. Salimia mrembo sana na kwa sababu Mungu anampea zawadi ya hatari. Karambu endelea hivyo tu. Okay, Betty you uko juu tu sana. I'm challenged by your work. May God bless you. Amen. And from Milimani. Na gotea ako kam supermanze. Kamegonga hapo ndipo. Mimi ni msanii utunga nyimbo na ningetaka kumjoin James aka Kigosho kutoka Chuka. Wow, how good work. God bless you. How old is she? 19 years, yeah. Only. And you have 20 kids. Na miaka 19 na ana 20. Kwa hiyo ndi ukiata lenya mwaka mwana mwe na mwana extra. Karambu. Na last born. Last born na miaka yana. Eti takojuria 2 years tariki 6 this month 26. Last born eti takojuria 2 years. Kawe nyato 2 years we? Etera kidogo inaumeta tuana 2 years. Menya jakana go chiarirwa kangi na undi na twana tu karaga keja no gakwa. God bless you. Amen. MC Laingo mugeni mboreria mugeni nkatheu ina nemyanke ngana athomithagia akithomaga Ken Kamanto Kithirone awe na miaka 19 alafu uthomethacia ukithoma ndiathire form 4 last year yeah kono thirite form 4 thai at least ayo na kanya so laina atokugwithe kenda tona tagutomba kwithirwa tukiria sawa thai ndirenderea gatuna bibarugo but thai aithango niko babo chitira at least thai nandi nkwira murungu bwega parabo chitaniria at least nkumba kurira ana bakwa antu ba chitaniria mambo tu iko poa, endelea hivyo na Mungu atakubariki sana. Message chondhiri the same things isipokuwa rombetre Ale Kings. Hey, I don't have words to say about that girl. May God bless her. Ningependa kumjoin tusaidiane na tusaidie kids. Nisaidie na namba yake. Mimi sitakupea namba. Tebo? Toa mwana namba station. Kenda tumnyoto mnya kwetho twetetheria. Hata mimi niko ndani. Wow. Thank you. Hata mimi niko ndani. Thank you. I am now officially the first partner. Wow. Thank you. Na wewe mutegere WERU TV watanga kwere ndori okuamelete ka hapa. Kenda tumba kwetho tukithurana Karambu. Muthuranire yuragomba kwithurwa akiguginyela boya in a better way, in a bigger way. Kenda wendo partner Karambu wa muteithire mwe mara moja pa Karambu nwe ra. In fact Karambu kuinya musani uria aungwire mno akiwa na kwendo kujoin. Wow. As an artist too. Ndibwa ntugwe mutegeri kenda menya mapema. Tulenda ntugwe mwe twithira twina kiatho kinene. Concert. Sisi tukuje tuimbe free. Alafu watu wakuje nao watoe pesa free. No kuibwa? Mbeza cionege nyingi twana tuthome. Urithomethiana kethogo na 20 thai. Amen. I bet you are a real angel direct from God. Amen. You are beautiful indeed. God talented you indeed. God gave you, God bless you. Ni Nyuto kutoka Kirogine Laingo, nataka kukuona kando. Thank you. Sasa inakaa nikikaa karibu na Bete Karambu hata mimi nitakuwa mkubwa sana. Karambu wewe. Kethia Bete muno na kuritangugi ndongi sana Murungu amutharime ni mainge ndeke anjuri boya sana mainge Laingo ni maina kuma isiolo na gotea mastudio wa Mokoiro isasawa. Salimia mrembo sana na kwa juu Mungu ampea zawadi ya kuleta wengine pamoja. Na ntomba kuthoma hizi angorie siremu. Owe mwankatha hii mathina ya gari umbeta kuthirwa kulukira kire ngweyo kurita. Okay, challenges si lazima chithiruireo. Onto nyantore ni antu bakurigara atire. Ogo ethithimbi weneo. Uko na nini? Umeantendero kuri kuri kuno nto kitiba tiri kuruga. Kuri mbi uri kendo gwithimo kubwithi. So
challenge mbere ni anto kuriarira urigara nyaba boko ai akamak ani akarigara ore ai Betty akori mwana andaero atana ndira sibonio ko okoro so Betty nkuri challenge ngi anto bate witiki already anto aba kwa amekanyo another challenge ngi nandi kwa finance capital ya skuru ekugura mpempe kama ngauju alafu challenge anabakwa nyara bakurara so nonto kuona how about family background no muturi kuma Kasarani betre babu kabu na nyumba ngoroba inene ina nyumba nyinge iyo babu drogiraria na ba are ikasimpo nyumba tu are akio kurara chari bakurara kurara ikanyumba kurara kando hapa asiari ya kando alafu na oge ya tona twaku kumirio wau nga irasima onto kwera wa gutete tirasima withiro weli chimono kau kanini we na koche na mirengeti ere nikyo tigwekire kana kamwe katona ka mdoro kwenda murengeti jumona go igweke ajungi ontoni ndikana story re elija ore ebetre como kurore bari na last meal agweta bashea mokuru na mwana buga beterete okwate nanda adidire practically dauga hizira iko kwari atwa ngakwa ndogati ambaro miembone aja last sapante wanagia kore the following day tena bange na murungu atamba gikirio by the way mbuga ati atore naga atwagia kure ogoro izi ni untura tu survived for 7 years nditangu for 7 years 7 Ubero nkare mono goye bonge no ntende ka onto go mpuku bandene ke feeling ya mbirio Ntonya Betty Amkendi, God bless you na nipe namba yake Laingome, God bless you. She was my schoolmate but now she is my role model. Mwendi kumaronogone niche mwendi ya ndare Edgar ndare Edgar ndare Edgar for 2 years class 7 na class 8 so mwendi netherwa eno tukutu Are. Mwendi boya sana, greet that girl, she's doing extraordinary thing at that age. May God bless you. Beatrice kutoka MERU. Habari yenu, salimia Betty na sina la kuse. Mungu anamjua. Msho aseme konta yake ni tusaidie. A great gift from the Lord. Betty, Mungu akubariki. Ricky Dorin from Ngosishi. Kaguri Arua, God bless you. Continue the same spirit. Laingona Betty, napenda hiyo kazi yake. God bless you. Alafu mtu anaeza mpata aje. Tutakwambia tutawafahamisha jinsi ya kupata Betty kukulukira au ndene ya WERU TV. Tora kiri WERU TV, ria kiri WERU TV. Na kwamba kwa ukiona Betty more and more na to establish mechanism ya omba kwa hata Betty kenda tutikaingisi thimu nyingi mno sikieta kiwa na mwenye iko ile no ate anto nkona thai Betty kya goyera na mbe kuito ito na mbe kuto kya gola to kya goyana thimu ringerwa nonto mutegeri ena that heart with Rowenio. Ningona Bella from Iteria Rua, God bless Betty and ask Betty watoto wa na range how old and where to find her. I would love to supply clothes. Wow, thank you. My firstborn akona 16 years ako form 1. Firstborn 16 years. Yeah. Au wengine lastborn ndio nimesema anaenda 2 years. Au wengine wako 9 years, 11 years, 10 kwa average yao. Yeah. So kuma 16 kwenama mwaka 2 years kiri about 20 average babe na miaka 12 bana batandatu to hapa class 14 10 and below. Yeah. Betty owe na atomnya kuira mutegeri no ntwa wirue sana wirue sana ndio na Betty, you're doing an adorable. I'm a clinician, I want to help because giving back is the best thing to the society. Please share your social media platform. Ken from Kiarati. I think social media ina shida kama uko social media. Tukaba social media. Stand by kenda me kumenyethia Betty atawa social media kenda ombo muthiata
umbo mfollow. Sasa laingo huyo msupa amefanya smart ni Kiki kutoka 72, nataka kumjoin. God bless you Betty. Naomba huyo dem ametu-encourage sana. Boniface Maina kuma Isiolo, ni Mike Betty mwenye atakuwa atabahatika nami. Mwenye atakuwa atabahatika. Zibi sijui ndoko megema aibahatika kiatia but yara kuira wa ukethro weko wilankatha yongwa na ntina wasiwasi wikanga forward bete tha yindi mantoni yange mainge atari ombe kuya kuri imagena wa materi are nkatha because Betty wori ntawo Betty ongewa au ndene gavana 96.4 another serious lady. Na in fact that tutariria manto wa kugurwa. No tungependa ukae mpaka ile inaitwa right time. Maybe 10 years from now, so ukolelia mno ndende Sirembo. Lady Kawiri boya sana na wasalimia lengo, mwambie Mrengo Mungu atabariki sana na hiyo kazi yake mzuri. Lady Kawira kuma Nairobi buingere sana. Christine kuma Kadhiri boya sana, yani it's amazing. Uyankora mwenye kuthoma singere sana mami ango ndo chokera nkatho no ntoba kugutwira ingona we very smart. Thank you. Iba we beautiful mutegeri. Uwe ndenda waririe mwana omwari. Mwana omwari omwaririe. No uwe ntego no ina tabia no erugwira to wa ibafikie wazazi. Ariria mwana omwari no mwere something. Generally. Anything. Akora mpomba kwera we ladies. Tukaerua. Alafu ukairu nambi. Okay. First, know your personality. Jimenye inyamwetirejo akujo twere uyu wala. Ukienda kivuli giokoroka sana. Present yourself atia. Urokona ni uwo kwenda wengwa be yourself. Ukienda ko ategosi ukienda ono ibange stand wewe ukwaje wembete mbimbete no kurora zirwa kuzi wembete. Inyanto po mara umebakona wembete utachenja ritwa ya kuwa Betty. I love that. Ezo mbete wembete. Yes. Ukienda kuchinja manto amaingi. Betty. No. Cause you tenya Betty. Menya chari batemba kore pronouns. Nande aribange batwe we ladies to respect twingwa. Na unyanto murume ro akona ka manu ro akona utizea. Akona this one tembo inyo approach according to your personality. Ro karungama. Arienda kana hawe skuru udome ofocusite na roitite. Unaenda tu kakugura tina bodhoku. Dai ntithugania jagontu. Inde natwana kathugania twana kana iza. Meo ke akugurwa kanjire kugwithia tungi. Kuendeka. Betty. Manto amuro ya tema ndine ku. Kuende no lo iyo. Ya wiki. Ikwera wame yako ukiagwibo kenda utumikira Murungu no we ntikwenda manto ya kugurana kana kugura sister. Ukiendelea. So, teko no kwa admire Betty. Koka musupport ke ngwira kurita wewe okethera we sweet mzuri na oketera forever no ntu ate kuthwanya the same. Agure twana twako mbere. Tu. I love that. Na finally Betty tukirekeria tadombe okumnyana tadomnya okugila ke mtandao. At least we can share things on social media. Okay, mbeta wa Betty Karambu, nya FB. Kila mahali no Betty Karambu. Betty Karambu. Betty Karambu. Kinyake Bluetooth. Betty Karambu. Ndipo ya sana tena yange ya kuwa nini kanka komera uno ntoba kila. Lakini mbwe uwe ora mutegeri arike wete yumana ni masle bambire kwa you are an angel. Amen. Maintain the same standards. Na onto inte bishop okoromba ni nte umeri okorombera. Lakini bishop bravo ndebe now out there bishop pastor reverend tuko chiondo karika na Betty Karambu no go kioni kiki yake kiumbe gwethura kikita mbere kuraya Suzi kuma kenjai unge ari utirine awarua anything ikuje unyo ando me muthie nene I'm Jocelyn, let us receive all this blessing together with the girl
ukiria moko dona riri romba. Even if we are not that much able, in God we can. Hallelujah, Betty. Yes, amen. Laingo, join the group tusaidia watoto jameni. Wewe laptop kwako ora. Marombe ne wache ndoni. I'm from Shubuiga. In God we can do this. True. This girl can be a mentor to many. I'm ready to help too. Please Laingo, nijulishe venye nitampata. August naenda home. Tupatane nimpe some few clothes. Awape watoto. Na kwa amba apologize rambira, I'm sorry ni mimi ndio nimekuita Ale Kings. Kwa sana. Betty. Yes. Uwe amen. Amen. Umepokea? Mami, on behalf of myself, on behalf of WERU, twako watambaru. Amen. Thank you. On behalf of Motegeri, twako watambaru. Boy. Na rende ene onkedi to kedhania Betty bila wasiwasi. Handshake ni kumaanisha partnership. Thank you. Director, pato ritatu kebela.